Эгер силердин жашооңор Рамазандай болсо, өлүмүңөр айыттай болот. Анан Рамазан айында орозого бекем болуу үчүн Рамазан айынын орозосу эң күчтүү диеталардан бири да. Дарылануудун эң күчтүү ыкмасы. Рамазанда курсак бош. Адам көп жакшы нерселерди ойлойт. Ошого Рамазанда бирөөгө тийишсеңиз да үн чыкпайт. Рамазандан башка кезде тийишип көрүңүз эле. Рамазан айы бүткөндөн кийин бир күн айыт болот. Эмнеге айыт болот? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жер асманды, ай күн жылдыздарды жоктон бар кылган Аллах Таала адамдарды дагы, күн, ай, жылдарды дагы Аллах жараткан. Аллах Таала ошол жерлердин арасынан кайсыл жерди Аллах ыйык кылган болсо, албетте ошону ыйык тутуу милдет. Аллах Таала адамдардын ичинен кимдерди Аллах Таалам ыйык кылган болсо, пайгамбарларды ыйык туткан милдет. Ошондой эле Аллах Таалам айлардын ичинен Рамазан айын, күндөрдүн ичинен жума күнүн, түндөрдүн ичинен кадыр кечесин Аллах тандап алган. Бул жерлердин берекелүү ыйык болгондугунун себеби ошол жерлерде, ошол айларда, ошол күн жана кечелерде мусулмандарга көптөгөн жакшылыктар берилет. Мисалы, ыйык Меккеге барган адамга ар бир жасаган жакшылыгына 100.000 эсе сооп берилет. 1 сом садака кылса, 100.000 сом садака кылды соо болот. 2 рекет нафил окуса, 100.000 жолу 2 рекет нафил окуду соо болот. Ошон үчүн ыйык ал жер. Ал эми Рамазан айы ыйык, себеби 11 айда жасаган ката кемчиликтерди Аллах кечирип, Рамазан айында адамдын соопторун Аллах Таалам көбөйтүп кабыл алат. Бирөө жасаса, көп жасады бул. Нафил ибадат кылса, башка айларда парыз ибадат кылгандай. Ал эми парыздарды 70 эсеге көбөйтүп Аллах кабыл кылат. Жума күндөрү дагы Аллах Таала өткөн жумадан бул жумага чейин кошумча 3 күндүк кылай элек ката кемчиликтерди кечирет. Ошон үчүн ыйык. Кадыр кечесинде Аллах Таала бир эле түн намаз, Кур'ан, зикир, дуа менен таң аттырган, күн чыкканга чейин отурган адамга 83 жыл ибадат кылды деген сооп берет. 83 жыл жашаган бар, жашабаган бар. Бирок 83 жыл ибадаттын сообу бир эле кечеге. Ошондуктан бул кечелер, бул күндөр, бул айлар, бул жерлер ыйык. Ал эми пайгамбарлар ыйык инсандар, себеби алар күнөө жасаган эмес. Себеби алар адамдарды туура жолго баштаган, туура жолго чакырган, акыйкатка, иманга, адеп ахлакка, ибадатка, ыхласка чакырган. Демек алдыбызда Аллах буйрса аз эле саналуу эле күндөр калган берекелүү Рамазан айы келгенине. Учурдагы ай Шабан айы. Шабан айынан дуа кылат, Ражаб айынан дуа кылат эле. Аллахым ушул Шабан айын бизге берекелүү кыл жана Рамазан айына эсен аман бизди жеткиз деп. Эми ар бир адамдын оюнда Рамазанга даярдык кылыш керек. Рамазанга кантип даярдык кылабыз? Рамазанга даярдык биринчиси Аллах жеткизсе эсен аман мен орозо кармаймын деп бекем ниет кылыш керек. Анан ар бир адам өзүнүн ден соолугун өзү белгилеп биле албайт. Докторлорго кайрылып, мен орозо кармасам болобу же болбойбу деп докторлорго кайрылыш керек. Докторлор эгер айтса, сиздин ооруңуз менен орозо кармасаңыз, ооруңуз айыкпай көпкө созулуп кетет, же ооруңуз күчөйүп кетет. Сиз азырынча быйыл кармабай эле туруңуз десе, мусулман адам
doktor musulmon bolup, orozonun farz ekenini bilip turup, ошондой диагноз коюп айтса, ал адамдын орозо туткандыгы соопчулукка жатпайт. Себеби Аллах Таала орозону парыз кылганда айык Кур'анда айткан. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amanu. O iman keltirgenler. Kutiba aleykumus siyamu. Sizlerge orozo tutup farz boldu. Kema kutiba alellezine min qablikum. Sizlerden algaçkı ümmetlerge de farz bolgondoy. Demek biz gelemez eken, bizden algaçkı peygamberlerden ümmetleri de orozo tutkan eken. Kaçan bir nerse jalpı elge gelse jеңил bolot. Misali pazarda bir sodagerdin sodası bolboy turgan bolsa kıjalat bolup oturat. Anan birazdan koşnası kirip bugün soda bolboy atat dese kichine jеңил deysin. Bu koşnada da soda bolboy atıp. Anan ikinci koşnası kirip bugün takır soda bolboy atat dese jеңил bolot da. El katar eken meniki dagı, men delemez eken barında ele soda bolboy atıp degen bir jеңилдик sezilet adamız. Oşanda ele bizge orozo sizlerge parız boldu degende biz ele orozo tutabızbı. Bizdin de günahız bar ele degen bir kıyın da erteң menden kechke çeyin adam akça taratkan jеңил tamak jebe degen kıyın boldu. Tamakı bar bolup turup jebe, içpe, jakındık kılba degen bul or. Algaçkılar da tutkan dese bizge jеңил bolat da. Musa peygamber ümmeti de tutkan mı? İsa peygamber ümmeti bari tutkan dese ana biz de tutabız. Bizge dele bul jеңил sezilet. Anan faman kana minkum maridan. Emislerden kim Ramazan ayında orup jatkan bolsa, aw ala safarin je alıskı saparda жүрgөн bolsa, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Anda ayıkkandan keyin oşo kança günüňüz kalgan bolsa, oşonça gün orozo karmaysiz dep Allah Taala den soluğu načar orup jatkanlarga jana saparda жүрgönlerge ruhsat bergen. Özün kıynap, jok men oruğum küçöýüp ketse dagı, men ayıkbay kalsam dagı, men orozo karmay berem. Özün kıynap, orozo karmasa orup kaların bilip orozo tutkan bul takvaçılık, soğupçulukka jatpayt. Belki bir şeriat doktorlarga hukuktu köp berip koygan. Sebebi doktorga barıp turup ukol kılış üçün şımınız çeşip berseniz günah bolboyt. Nege? Doktoru kol kılat. Jönle köçöde çeşseniz bolboyt, günah bolat. Doktordun janından nege günah bolboyt? Sebep doktorga ruhsat. Oşonda ele doktor sizge aytsa, siz alыс saparga bargan bolboyt dese, siz uçurda barbay turasız. Ajılıkka, umraga, alыс saparga barbay turasız. Bu doktorlardın sözün atkarı, oşolarga amal kılı mildet. Demek Ramazanга daýarlanуу üçin birincisi oşol. Har bir adam densoluğun tekşertip bilbeyt. Mümkün ki bir orular misali sahar oruları 2 saat sayın jep turuş gerek. Jebese sahara küçöýüp ketet. Aşkazanı orusu var, yazı orular var, da başka türlü orular var. Oşolar musulman doktordan tekşertip alıp, anan oşoga jaraşa daýardyk kılat. Bir. İkincisi, emi orozo içinde çımın jutup alsam ne bolot, darattan keyin su içip alsam elem ne bolot dep oşondoy maselelerden kıynalbaş üçün orozodan murda meçitiňizdin imamına barıp 1 saat 2 saat wagtysını alıp orozoga tiyešeli büt meselelerdi, suroolordu surap alalı, uşul daýardykdy. Men uşunday jerde işteyim, al jerde çaң bolot, toprak bolot, oşul çaң jutup alsam ne bolot? Oşondoy suroolordu, erteň menen uktap kalsam, taң atıp gün çygyp kalsam ne bolot? Em hazır barıňızdarga bir meseleni uşul жерden aytsak, barıňızga dal kelbey kalışı mümkün. Sebebi keýbir adamlarga çaң jutsa oğuzu açılat, keýbir adamlarga açılbayt. Emnege? Sebebi anın iştegen jeri oşol. Bir adam tegirmende işteyt. Taş tegirmende işteyt, al jerde çaң, al jerde daima oşondoy. Jutup alsam ne bolot? Eşteke bolboyt, mege iştegen jeri oşol. Ekinci adam çaң жерге barıp turup çaң jutup alsa oğuzu açılıp kalat.
Oşuğa meselelerdi özünüz barıp, iştegen jeriňizdi, jaşyňyzdy aytyp alımlardan meselesini sorayız. Misalı, orozonun kebir meseleleri jaşka da karaydı. Oşuğa alımlardan barıp, her birimiz meselelerimizni taktaylı men ukol alam. Moldaki ukol alsam bolaw, kapelnitsa alsam bolaw, dağı başka nerse kılsam bolaw, je bolboýby dep özübüzge tiyešeli orozoga meselelerini surap alam. Anan oğuz açarda men oşol kun batkanda oğuz açalbay kalsam ne bolat? Je bolbosa namaz okubayım, orozo karmasam ne bolat? Je bir tuğanım var namaz okubayt, orozo karmasam ne? Toltura meseleler var. Oşol meselelerde surap bilip taktap anan Ramazan ayıga daýardyk kılışыбыз gerek. Orozo başlalıp, anan orozon bir kança gün ötkönde, anan bul kanday boldu, tigil kanday boldu, bilbey, je orozo karmayınbı, je jebeli alayınbı, anday bolboş gerek. Her bir nersenin ilimi oşol uçuru kelgende parız bolot. Sentyabr, oktyabrda bizge orozo ilimi parız emesele, biroq fevralda parız. Nege? Sebep fevralda Ramazan ayı keletdi. Oşonduktan ilim alu her bir momin musulmanga parız degeni oşol kerek uçurda. Ramazan ayı keldi, emi Ramazanın parızı emne? Ramazanda en negizgi emne? Niyetli kaçan kılış gerek? Kantip niyet kılış gerek? Su ile içip alıp Oğuzbek içse bolaw, je bolboýby. Je erteň menen taň atkanda turduňuz, gusul alış gerek. Gusul alayınbı, je saarlyk jeyinbi? Birösüne ele ülgüremin. Juunsam açka kalamın, saarlyk jesem anda juunbay kalam. Ne bolat? Oşolordu tak barın meşitiňizdin imamı, jaşagan jeriňizdegi alımlardan taktap sorap Ramazan ayına daýar bolup turup kirişibиz gerek. Ramazan orozosunu şunday karmawga niyet kılalı. Allah Taala oşol bir aydın içinde bizdin 11 ay ataylap emes mümkün bir unutup kalıp baykabay ataylap emes jasagan kata kemçiliklerimizi keçire turgan ay bolsun. Özü Ramazan degen söz Arap dilinden Kırgız diline kotorulganda küygüzүүчү dep kotorulat. Neni küygüzet? Günölördi küygüzet. Biz 11 ay günö kılıp şeytan geroy bolat. 12. ayda Ramazan ayında Allah Taala barın tazalap koyganda, nölgө düşürüp koyganda şeytan kayra ümitsiz bolup kalat. Kayradan dağı 11 ay hareket jasayt. Anan Ramazan ayına kanday ele meselelerini öýrenip, densolugubuzdu iliktep taktap Ramazanды başlaganday, oşonda da Ramazanга çeyin niyetlerimiz dağı tüzdöp, jüreklerimiz dağı tazalap, orozo kelatat. Emo oşul orozoga men bir karızım jok bolup, biröýden bir akısı jok bolup moýnumda taptaza bolup Ramazan ayına kireyin. Bu öte ulubay. Öte ulubay. Allah nasip kıldı demek sizge bir nerse beret. Anan Ramazan ayında orozoga bekem boluu üçün janыңızda dostlarыңızdan bir ölsün, koşnalardan bir ölsün, iki ölsün, je iştegen жерден bir iki adamdı orozo tutkanga daýardasaňız, orozo tutuga niyeti joktordan özüňüz Ramazanga bekem bolasыз. Eger her bir orozo tuta turgan adam birden kişini orozoga daýardasa, anda былтыры 1000 adam orozo tutkan bolsa misalı, bu yıl 2000 adam bolut. Orozonun paydası mınday dep oýlaboýlu. Namaz orozonun paydası bul ölgönden kiyin ele tiyet, bul dünýada akçanın ele paydası tiyet. Jok. Oşo Ramazan ayının orozosunun paydası tuğanlar birinci uşul dünýöge tiyet. Kanday tiyet? Hani niyet kılbasak dağı Ramazan ayının orozosu en küçtü diyetalardan biridir. Darılanudun en küçtü ukması. Kança adamlar misalı, jönüle aytkanda arıkday albay jüret. Kança adamlar bir türlü oğrudan kutula albay jüret. Dünýölük deňgeldegi en küçtü mıktı professorlardan biri 10 yıl izildep jatıp,
köptөгөн bir 10 жылбы, 20 жылбы изилдеп, кандай кылганда өтө коркунучтуу, адамдын өлүмүнө себеп боло турган оорулардан сак калса болот деп дары ойлоп чыга албай, ошонун бир ыкмасын ойлоп чыккан экен. Bir жылда бир эле жолу 25 күндөн 30 күнгө чейин 15 сааттан 20 саатка чейин ачка жүрүү, бул ошол оорулардын алдын алып, ошол оорулардан сактайт экен. Деп дүйнөлүк сыйлыкты сураганда мусулман профессорлор айтат, бул жаңылык эмес бул. Мусулманчылыкта бизде анысыз деле İslam dininin 5 türkügünün biri, bir жылда bir жолу sözsüz bir ay açka kalış gerek bizde. 15 saattan 20 saatga çeyin biz ibadat ana açka kalabız. Demek orozu karmao menen biz özümüz baykabagan türde Allah bergen amanat bolgon densoluktu kançalık dengelde çыңdap alabız. Doktorga barsanız, doktor ne deyt? Bul nerseni jebеңiz, sizin oruğunuzga ziyan, bul nerseni jebеңiz dese biz saktan albayız. Ramazanda oşol je degenderdi de jebeysiz. Jebe emez, jey turgandardı da jebey. 15 saat özü aşkazandagı bolgon eң oor nerseni aşkazan 6-7 saatta anı işini bitirip koyat. 10 saat aşkazan taptaza, 15 saat aşkazan taptaza. Ertesi günü dağı oşondoy. Oşondu bir aydın içinde doktorlardan da soraңыздар. Ötö densolukka ötö paydalуу nerse. Anan adamdın aşkazanı boş bolgondan keyin büt küç başka barıp, meyege barıp adam köp jakşı nerselerdi oylay başlayt. Kursagыбыз tok bolgonda büt energiya, bardyk küç aşkazanda bolat, oşonu eптеп bir ötkөрüş gerek. Bir nerseni oylayın deseniz de kursağınız tok bolgonda balаңыз kelip ata belesmet al berse, balam erteң deysiz. Erteң kündüzü süйлөшөбүz bul maselelerde. Ayalыңız kelip de bir nerseni aytsa, uşunu erteң süйлөшsök bul büt nerseni emnege kийинкиге kaltıras. Sebep uçurda büt energiya başka jer menen alekti. Ramazanda kursak boş. Adam köp jakşı nerselerdi oylayt. Men azır ibadat kılıp açka kalıp jatam. Kebir adamlar jыл 12 ay açka kalıp jatat. Oşolorgo kim jardam beredi? Men oşolorgo da jardam berişim gerek degen jakşı oylor payda bolot. Ramazan ayında adam aç kalganda alsırayt albette. Alsıraganda adam balasına kiçipeyellik sıfat keledi. Allah'a jakkanda. Oşoga Ramazanda biröge tiyişseniz de ün çıkmayt. Ramazandan başka kezde tiyişip görüңүз эле. Ramazanda bar ele joş, nege joş bolot? Sebep bu jalkooluk emes. Bul bir türlü denenin alsızlığı ruhtun küçtүүлüğü. Ruhani adam küçtүү bolot. Anan Ramazan ayında adam bereşen bola kalat. Ramazandan başka kezde bir dosun çayxanaga alıp barıp çay alıp berбеген adam meçitти barını үйгө çakırıp oğuz açar kıldırat. Makul el katarı bolsa dagı, bирок ушунчалык bereşen bolup жатат adamlar. Kengpeyil bolot, bereşen bolot. Demek bir ay Ramazanda Allah Teala biz sizlerdi kanday jaşoonu үйrөtüp bir aydan keyin emne kılat, emi 11 ay uşunday jaşagıla dep koyu beretti. Ramazan ayı bütkönden keyin bir gün ayıt bolot. Emnege ayıt bolot? Karap görseniz 30 gün Allah'tın aytkanın jasagandыгыбыз üçün bir gün Allah Teala bizge mayram kılıp beret. Ayıt günü oroza karmagan günü bolot. Allah Teala ne de jegile, içkile, koşnalar tuğanların üyüne konokko bargıla, konok toskula, bir-biriңерге belek bergile, kıskası bugün sizlerge bir aylık iştegen akıңарды berilet. Bul bir aylık Ramazandan kiyinki bir kündük ayıt bizdin jaşoobуздун көрgözmösü. Eger sizlerdin jaşooңар Ramazanday bolsa, ölümüңөр ayıtday bolot. Adam ölgönde uşunday mayram bolot, al mayram 3 gün bolboyt. Al mayram tügönböy turgan mayram bolot. Orozo günü, orozo ayıt günü karasanız, koy soybogan adam dağı. Her bir adam içinden bir kuanıp jüret de, körgön adamdı mayramыңыз menen.
Başka mayramlarda, misali Жаңы жыл же başka mayramda korkup tartınıp mayramыңız менен бирөө көрүп калбасын деп, mayramыңыз менен деп айт. Orozada kıykırıp жүрөт да, mayramыңыз менен. Adamlardın içinden bir kuvanç bolat da. Bирөөдө эчтеке жок, bir çırak-pıraktarda askan emez, эчтеке болгон жок, үйгө келсеңиz ар бир үйдө койда союлган эмес. Kadimkile күн, бирок içimizden bir kuvanç var da, emnege? Sebep biz bir ay işledik de. Bir ay Allah Taala orozo karmakıla degen, jebegile içpegile degeni makul dedik. Kaladыңды açsanız tamak aç durat, muzdak, susunduk durat. İçkiniz kelet bирок içpeysiz. Nege? Sebep Allah aytkan. Bir ay Allah aytkanday jaşaganыбызга Allah bir gün ne kılıp beret? Mayram kılıp beret. Emi biz ömür boyu oşonday jaşap көрсөтөлү Allah Taalaga. Ömür boyu Allah'ın aytkanын jasap, Allah Taala tıygan nerselerden tıyılıp jaşap görölü, bizdin ölgön günübüz uşunday mayram bolat, oşol mayram beyişke çeyin ulanat da. Oşoga jıl sayın. Andan keyin Ramazan ayında meçitlerde hatım Kur'an bolat. En az bir meçitte bir para Kur'an okulat. Oşol albatta başka күндөрү meçitke kelseňiz 5 minutda, 10 minutda namaz bütöt ketip kalasız. Bирок Ramazan ayında bir ayda gününe 20 rekat, 600 rekat 30 günde namaz bolat. Her bir rekette bir betten Kur'an okulsa 600 bet bir Kur'an toluğunan okuldu bolat. Jok degende Ramazan ayında bir jolu Kur'anды toluğunan okup kalgan bolabız da tuğanlar. Oşogo kaysil jerde kıska tarawih okulat eken dep izdep oşol жерlerге барбай өзүбүздүн мечитибизде эле bir paradan Kur'an'a turup bersek öte жакшы. Belki bir күчтүүрөктөр же вакыты азырактар 10 күндүк, 15 күндүк, 5 күндүк карыларды сүйлөшүп ошол хатым Kur'an кылат. Ал дагы туура. Бирок андан кийин 30 күн барыбир окуш керек. Ramazan ayının bir дагы керемет, bir кызыктуу жери орозо бүтүп Kaysil bir gün, birinci gün, ikinci gün, orozo, buna bütüp, azır gün batat, buna 5 minut kaldı degen uçur, orozonun en manili uçurudu. Hele istediniz, 15 saat jegen joksun. Kebir adamlar öte tamakты jakşı görөt, çın. Kebir adamlar suusunduktu, oşo çoңurak bötelke olsa içine kirip alıp içkisi keletdi. Bu şunçalık suusunduktu, misal birөө çaydı, birөө suudu jakşı göröt. Bирок 5 minut kalgan, dastorkongo koyup koygan, muzdatılgan öz jakşı görgön içimdik. Özüge jakkan tamak, mömö jemişler, özü orozoda kiçine aç göz bolabız da, bazarga barsak barını satып alabız da. Dastorkongo koyup kütüp turat, ulam saatты karayбыз. Ulam saatты karayбыз. Oşol ahvaldı, oşol körünüştü perişteler dagы körüp turgan bolat, Allah Taala dagı körüp turgan bolat. Allah Taala periştelerden surayt eken, bular aç kalgan emes, bilip turup. Aç kalgan emes, ya Allah bular ötü aç kalgan, hazır atasını da tanımayt bularçı hazır. Çankagan emes be, şunçalık kattуу çankagan hazır tödöy su içet bular. Anan ne içpeyt anan dese, ya Allah senin ökümüңdü kütüp duruşat. Sen taң atkandan gün batkanга çeyin dep ayttың ele, bular da Nasihat Media boyunca gün batalek alır. Oşol gün batarı menen duasın jarmısını aytıp, anan Allah Taala surayt eken, bular neni kaalayt dese, Allah senin keçirimdүүлүгүңdү kaalayt. Neden korkot dese, Allah bular tozaktan korkot. Allah Taala periştelerdi güve kılıp ayta degen, sizler güve bolgula, korkkan nerselerden saktadım, tilegen nerselerden berdim deydi. Oşogo orozodo ooz açardagı bul körünüştü koldan çıkarbaş gerek. Misalı ooz açar saat 7'den 15 ötkönde ooz açar vaktısı bola turgan bolsa, gün bata turgan. Biz oşonon bir 5 minut 10 minut murda oturup oşol jerde dua kılıp otursak en sonun. Bирок 7'den 15 minut ötüp 16 minut boldu, anan çurkap jüröt bирөөдө карасаңыз, bir su bergile oozum açıp alayın su. Oozunuz açılıp kaldı sizdeki. Nege? Vakit büttü da. Oşol gün batışı menen sizdin ooz açkandığınız dal kelgendigi mına uşul jakşıdı.
Пайgambarыбыз sallallohu alayhi vasallam aytkan, menin ümmetim ar daima жақшылықтың üstünde bolat, kaçan oğuz açardı öz vagında kılıp жүрse деген. Oğuz açar ötüp kötüp 7'den 20 minut ötken birөө kurma izlep жүрөт. Bir kurma bergilek oğuzum açıp alayın. Yok, bul anday nerse emes. Kurma jesеңiz anan oşonon kийин oğuzunuz açılат. Yok, oğuzunuz açılıp ketти. Kандай эле таң атканда siz уктап жатсаңыз дагы оозуңуз жабылып кеткендей, 7'den 15 ötkөндөн кийин оозуңуз ачылып кетет. Болгону сиз ошол кызыктуу убакытты колдон чыгарып койдуңуз да. Мечитте бололу, сапта туруп, жаныңызга бир суу алып алыңыз. 5-6 kurma алып алсаңыз, жаныңыздагы бул жактан 2 киши, бул жактан 2 кишиге бирден kurma бересиз. Одноразовый стакандан салып алган болсоңуз, бирден суу куюп бересиз. Элестетиңиз, 15-20 сом менен 5-6 кишини ифтарлык кылдырып атасыз. Ооз ачардын сообун айтканда пайгамбарыбыз, канча кишини ооз ачтырсаңар, ошончо кишинин орозосунун сообун Аллах сиздерге дагы берет дегенде, сахабалар айтты, Аллахтын элчиси, биз өзүбүзгө араң тамак аштабабыз. Балдарыбыз биз элди кантип ооз ачтырабыз дегенде, бир курма жокпу деген. Барго. Оңой жол. Намазга барып, шамга барабыз. Жаныбызга салып алалы курмадан 5-10ду. Азыр арзан. Анан оң жакта бардыгына бирден берип, одноразовый стаканга жарым стакандан суу куюп берсеңиз, азан айтканда, азан айтып бүткөндү күтпөңүз. Аны азанчы күтсүн. Биз ушул Аллаху акбар дедиби, ошол азанды баштаган заматта биз ооз ачышыбыз керек да. Жада калса азанчы өзү дагы оозун ачып алып азан айтыш керек. Эмнеге? Күн батты да. Күн батты, күн баткандан кийин азан айтылат. Күн батса ооз ачылды. Ошого азан айтып бүтсүн. Азан айтып бүткөндөн кийин анан узун дуа. Андан кийин ооз ачкан бир кечигип калган болобуз. Ошого иншалла ниет кылалы. Кыйык берекелүү Рамазан айына жалгыз эмес, үй бүлөбүз менен ниет кылабыз. Анан жаш балдарды көп кыйнай бербеңиздер да. Кээ бирөөлөр өзү шариатта жок таквачылыкты кылган жакшы эмес. Кичине балдарына да тамак бербейт экен да, орозо. Жок, тамак бере бериңиз. 9 жашка чейинки кыздар, 12 жашка чейинки балдарга тамак бере бериңиз. Эгер баары кармаса, жаш балдарыңыз деле кармап, обедте тамак жеп алып, ифтарлыкты да кылса, анда эч маселеси жок, кыла берсин. Жаш балдар ошентип орозо туттум боло берсин. Анан орозодо бирөөдү тамак жеп жатканын көрсөңүз, жакшы ойдо калалы да, бул ооруп жатат бул адам. Доктурга барса, доктур айткан орозо кармаба деп. Ошого орозо кармаган жок. Же бул адам унутуп калып жеп жатат. Орозодо бирөө унутуп калып жеп жатса, көрө албастык кылбаш керек. Жей берсин, алчы. Жеп, ичип, жакшына тоюп алсын. Анан же болбосо бул алыстан келген мусапыр. Мусапыр да орозо кармабайт. Жакшы ойдо калалы да, өзүбүз кармадыкпы? Аллах кабыл кылсын. Берекелүү болсун. Бирок ошол эле учурда мээни таза туталы да. Орозо кармабаган ар бир адам эле ооз ачык эмес. Анан орозодо чындап эле бир сиз тааныган адам, орозо кармаган адам тамак жеп жатса үн чыкпаңыз, жеп алсын. Ким орозодо унутуп калып жеген болсо, Аллах Таала ал адамды сыйлаптыр, курсагын тойгозуптур, орозосун да кабыл кылыптыр да. Ошого ушул моментте биздин унутчаактыгыбыз көп пайда берет да. Аллах Таала баарыбызга келе жаткан ыйык Рамазан айын Аллахка жага тургандай кылып күтүп алып, Аллах разы боло тургандай кылып орозолорду, таравихтерди, ибадаттарды аткарууга Аллах насип кылсын. Жана Аллах Таала баарыбыздын жүрөгүбүздөгү болгон шар'ий ой тилек арман максаттарыбызга Аллахым жеткизсин.